amakhosi wala emalokishini sisodwa njengoba asho nje uSomthaba uNdabezitha ukuthi awukwazi ukuphuma eforumini bese uye esikolweni vele inkinga zethu zala emalokishini sibona Ndabezitha la enchabeni zethu bese masifika ema-ofisini sibobaba Mahlangu ngoba sina recognition so sifuna iVIK lezokhona ukuthi ikhulumele amakhosi wamadoroba sifuna ukuthi silaunche ibranch yeContralesa la sizokwazi ukuthi sibe recognized kuyoba nzima Ndabezitha ukuthi uvela utholelwe indawo ngoba bazothi urecognizwe kuphi manje into lemdele sikhulume nalabo abangafuni ukurecognize amakhosi wamadoroba wamalokishi bese bazobona ukuthi mabathi bafuna isichaba yini lokhu okula nangabe bathi asinanchaba yini lokhu so njenga Contralesa size la ukuzogcugcuzela ukuthi ubukhosi bukhona emalokishini lento yokuthi amakhosi angarecognizwa la emalokishini ngikho agcina abangizinto ezingekho azondanela ithambo inyama lingekho bakwatelana into engekho nje so thina sithi siContralesa sithi amakhosi abomma bakwaSogutshe nabomma bonke abeze bangena lihlangano le Contralesa sizokwazi ukuthi silwele ubukhosi basemalokishini bube khona bube more recognized bube nesithunzi njengobukhosi bakwezinye indawo njengobukhosi obule kwaNdebele njengobukhosi obule kwaZulu njengobukhosi obule Bushbuckridge nathi emalokishini sikhombisa ukuthi ubukhosi sinabo sibe proud ukuthi simakhosi wala emalokishini siContralesa ke siyathokoza ithi ngabe isiceda mlozi bayete